Sida yore Riverfall Hood moje homestay ko trekking with cat yore the river rafting. Cái ấy khăn lên cây hai bên nụ cây hai bên nụ phải xa cái đầu sao nó phải xa piu piu rồi cái nó có con sự việc rồi tao sự việc nó chỉ là cái đó. Hood moje homestay ko trekking with cat yore the river rafting camping Cape Sulaiman Cave and waterfall clean washroom Riverfall wood le sa the ne le ji na ado moje pung mari oma khai mari mu ti jang yen pha dai la ko Khoupum valley du ki mo ra sa tin ne minute 30 minutes ko ra sa na Khoupum valley de do scenery di pat re koi nung dang mam yo re do ayeng sai surrounding ki kai lai ve do ayeng thara ge si gi di mam jal la na sa khong na ba ke tong na do homestay ke ka lai je yeng ji sini Riverfall gi ये लगी परफ्यूम्स है रिवर राफ्टिंग ये ले रहे हैं सीधा कोई पार्टी ले रहे साग फोंगना वा गांगे Irang 언제 Cina washroom bathroom ke galu le was there
टाइल्सका थादारगा याम फजै very very clean hatche ani tong mai lai bom ma fish shiga chonga asmam me hayeng ulage si hayeng nonga laga pele de juna sidani Rung di film sudah leh. Pajupire, mompak, mattress, mai jupire, dang dah. Mi taruki ke bahasa ini Nippon bawa yang tumya ni. Oh, dam nungai. Kerja, nungai laga hujik. Riverfall Woods ni sila sigi. Age trekking, surrounding the trekking. Kayak asal pergi program ni tengah sih. Waterfall lah ya, masih, dah yang sih. Waterfall aja ada lagi, yang so benar ni waterfall je. Sefajar itu sih surrounding. Riverfall tu tu yang so mana tu yang je. Minit mana orang tengah jalan. I mean, Hizam Clinton Lua. I mean, only Riverfall would say in a minute. So, Riverfall would say, okay, if we provide over servicing, say, camping, trekking, rafting, river diving, waterfall, Masama, Ken, and we can wait a warm Solajari. Camping to Nindaba, camping Nataba, private Mayam, the so lodging Pizari, Mashida, Irang Gip Hazava, Khoupum Gip Hazava, say, Mayam, Tangla, and Hong Tanging.